Mangkin ye sang bagus sugate nimal buat bos sang bagus sucite sampunang belia manjangin nah kini tenyen beli sang bagus sucite dewa Ian dadi nyen do pesan nyen beli manyangan inik peganu wirasuan itu ni tenyen beli wira sampun sami galang nacin nyen makaranu buku kekitu nyen dibuat raos tiange tekining beli sewirih subuh ane madan pado samplah pado galang beli kayu nampi kayu tika keneh ban pedewekan tiange beli sang sucitu nah kitu nyen masih mbok dia haruni subuh ane madan nemu gelang subuh ane madan pado nampen pajang nampi rawas ini di kala nampen bebawasan pemekas peganu wirase bebawasan kangin kau penyen beli nedan parati apu buin nyen lantes daging bebawasan sing jekarwa ngunuk sing manarti tenyen beli Ian dasare tuara suka nah apu buin yang beli sang bagus sucito buin jani ngerak-rak bebawasan ane madan rerayuan tuh lamun yu subuh padu sing demen tuh tanpa arti dadin totonan beli male titiang mangun niangan nani tuh kini nyen beli sang bagus sucitu ini jani buin tiang ngebalik ngatur ini ngayang ngarep katekaning mana titiange sujati yang tejani beli tuh dadi sibak nyentangkah tiangnya beli sujatin keneh tiang di pelengan buku jani badak titiang maduwe ipak yen dibuat ane ade dikeneh pedewekan tiange beli sang bagus sucitu rases bedak layah tiang dot mekitu ngelah ane madani pak beli newi kantur darmo sadu
reside lantes pau kuda nipah tiang ngelaksananya ngane madan darmo kepatutan nanti tiang melaja maka tetujon tiangnya pangelah ipahan yang larang darmo satu pengade tiang ngidihin pengade tiang angon melajakang dewe maden sering titiang ngiring magonjakang ien subuh nyelantes tiang ngalahi pakan peratnya aneh dua tuh kumanti ajak tiang mepedabdab megandui rasa untuk kita beli ya.